radiang mi kho damno mai ke por long dai na chun kuai ani chen mai jalo na mai king lo na mai ni kuai na tum kuai na chun ku mi no the ni kuai no lu kho ke por long so yam chun jang mai gai na ma ti lo mi span tho ma sa lo ni mi dong e kuma kadai sna sai Mother's Day ko jen mai apui smai na ni kuai na kan happy Mother's Day to greetings aja na ma ti lo mi dong e na ni ko kuai na kho pui smai ka kuai na ko ro bong chun chat mai so yam sang kai mi pui ma suna lu mang gai tho to ma sai he pui dong ti me ko aja na greetings salam ma ti lo mi dong he sai pui dong ti me ko jen mai pui smai kuai le to na dui na ka phian chok no ni mi dong topic na a godly mothers in a changing world, or in other words, how to live as a godly mothers in a changing world. Kalai na chanamo mi dong kani kho lungbang sini nang pui chumai akhat na tapup na rachap tan ni pui suna lungni na chaw tumai thong that be bak kho hai dui na ka sai he than chak no jaw kho ma saroni mi dong the ayu pui we the jaw kai ni kani wai hai thon ku lo biu rap raminun kani wai ti hai lat gai salo bang biu rap raminun the ai chak lo we apui ta ni ai rap ma apui pai na tan gan na ma ta na ni wai ma ko na bang khone sai na chui na suna kapum rin ra sini thek kai ni mi dong ma tan loi khoni the tabui khoni the chui na ma suna ba melon ho bi na ni pui wai ni ma khone samani kani wai di thot ko lo bi thai kani wai di chui lo bi ding kani wai ti nei la lo bi ding asai kani dong ti me kho kani wai ti khang special sumi dong ti me kho kani wai da sa chui sa gai na tu bai sang gai ti tu lo na kani da ti nei la lo ma gai the ti nei la lo dat bi ma hey me jam ra sai jam ro yan wai kani I encourage lo da ni mi ko asai ani pui dong ti me kho to pui wai da pai na kha asai na bang mai Mother's Day gong me gan na bang mai ka gan ka thui ko pui wai da ti tu ti jang lo tu gai sang gai ti lo ti tu ti jang lo ngam ma khans na gai lu gai sas wan lo nang ni rin ma kwat chui nam kwat ong ka thwan ku thi de asai nga na ada ti ring lo na bang mai asai nga na abong ting gu lo na bang mai nang ni atan jia lo na bang mai khang da pai na thwan ku thi de lai na thi de tu na tu mi dong lat keng lai na mi dong thwan ku mi dong lat keng de ani pui khang salo khang bi prap ding thai salo pui ji ding thai to sai salo na bang kho jem me rubren chmai jaw lo na bang mai wei na ka ma ariya ni mi ne Abraham Lincoln na ma salo mi lat na ye no one is poor who had a godly mother rachap tan mai pui nai minun tu kani lung si minun ram khai kani they are rich kani lung nai minun dai to salo mi nai ka chang our mothers ani pui wei they played a very important wonderful roles even in our society ani dung kai kun ta sar ani dung kai kun tu choi na kani pai na importance mi dung role ni pero pam thai even in our society ini dung phom ko ni de society ko ni pui tu me ko su chui na pui ga jaw ma the ram mam pai na ko su ngam ma me dung ani mai the society ko pui wei pai na special su me important su me role lúc nào bọn mình này cái này quay để thoát cũng lâu biu ấy cái này quay để sắc khoang lâu biu ấy cái này quay để diễn lâu biu thay thì mà sai hại mà sao ni mình không thay mà church visit to one begin church guys sĩ họ cũng mà họ mình này cái thôi mấy phụ quay bầm họ rồi mấy thầy chập buồn quay bầm họ thôi kẹp bay là khali zaga hay bầm bay nắp mà này church họ cũng mấy thì phụ quay diễn giáo quay begin thôi phụ quay even Sunday evening có Friday night rồi mấy thầy preaching one begin cũng gần si bầm sini mấy bạn mà qua một pui quẩy bầm của tôi quay lại tai trường đúng phân tích tiết thì là đúng là bầm mình church cái sĩ này cơ mà ở đâu mình nói hay là sao thì pui quẩy bay là suy nghĩ suy nghĩ ra chọn tung ngon không thế tari mấy ra quảng đan kinh mi mình không thế cái lu cái là sa xuân mình không thế pui là nhiều quẩy bay là suy nghĩ thế nên quẩy bay là cái xuân cụ thể cái câu suy nghĩ đấy nè thì đâu mình suy nghĩ thôi sao lúc này mình không thấy mà sai ni dui ka mi dong hon ko thai lo ni mi dong topic sa jo ai ta na a godly mothers in a changing world ra chak tan mi pui akhat chuna kal nai na tan ba mi dong tan ni kho lung kho dui the nang hai tabui suni na chau nang hai tabui ko mai dong mai pui suni na chau nang hai tabui ko mai dong chia ko lung ni na chau dui the rai liang ni kho be a woman of sincere faith no ma sa ni mi dong ai second Timothy kalang akhat tong ka thek pung te ma zaw zaw kanai mai Timothy kalang akhat tong ka thek pung te Bible ne te ma sarwe nang pai doi di kho khani nang pui unika kho nai mai kan ling mai lum mai nang kho nai mai tai ai ning taw we hai tai nang kho nai ei tu mai ai du mai Paul na Timothy ka tong final letters
kata suai ma ko emperor Nero rena kata suai ma pitong gan ko mai tau tu ai thai bani the tu mai thai bi gan ko mi tong chat thi second Timothy he Paul or Timothy kham liang mi tong chat thi suna jisu Christ na ka zia hun ta galau du ni khau mai galau na ting kau tani mi gan ko salo du mai tong kum mai tong the mi ko mai thai ni mi gan ko kham liang mi tong se thi suna hi na Timothy ko mi lo mi tong la kang ko te chapter 1 second Timothy kalang khat ko te lang khát cái thẻ bụng thì mà sao thẻ năng phải lôi đi khẩu khani năng quý ni ka khẩu nai mày căn linh mày lùm mày năng khẩu nai mày cái ai ninh tàu bay bọn mà sao unica cái này lôi đi ram đồng hay tụi số they have a sincere faith căn linh mày pure sukan mày doang thằng chết thì mày lùm xị thì mày đồng ram lùm mày cái này nai ấy lôi đi cái này unica nai ấy đó mà sao thẻ mình tôi ai là sao luôn này your faith must be pure jen mai apui smai nani ko wai ka lai na tan mong do in ba ko lum mam sni ra chap tan mai pui khat ho tu thai ra chap tan mai pui khat ko su ho bi te to bui sni na chao bu your faith must be pure nang na lum na ba mai nang tuang ram lum hai nang na jisu krista ko lum na ba mai it must be pure mi ten that ching ni na rai tu to hai sa ni bible verse sam thai ka ling mai ram lum ni na rai tu to unmix mix ma mai ram lum unmix with distrust lum si mai le lum mak mai duang lum si mi dong unbelief su kan mi duang le tu na mix su lak ni mi sa thai tu ra chap tan mi pui akha chu lum kho tu mi dong si ka mi dong jo ko ka lai na tan ba mi dong kan ni ko lum mam si ni tu apui su mai ne ko wai na ra chap tan mi pui ko su wai tu ani example zau na hena el kana ma ko zau ya kanai dong lum na ba mi dong ka gan tu te tu bi su ko he tu ne Levites mi nu na amu su na su na ba amu wai ngan na pai na corrupt suna ba megan ram the judges gan ko lung lo ne gan ko mom se judges why the dishonest su thai lum nu me man chai ma khai ra chot tan mai hi pai na ku ba kong thai ko mom megan ko rai lum mom se he na hai charin na ra chot tan me pu ya kha chu kung tan me dong ka gan ko kanai lum mom se ra chot tan me pu ya kha chu he na hai lum lo gan me dong pari te first thing ko the zawai the ni how ta ne hay thì không mày nó xảy thấy đi căn đi khỏi bay nó là xí mày con đi cả lái còn thấy gai mày con đi cả lái còn thấy lùng luôn con đi bay nó cả lái thấy lùng luôn có xí mày gai mày có bay nó cả lái nó còn mong thấy có mong gì apui xí mày nên nhiều có vậy này ra chấp thân mày apui xí mày lùng vậy mình cũng mày theo số đi nào thì be a woman of sincere faith your faith must be pure nào nó lùng nó bao mày căn linh mày ram lùng thắng tiếc thì mày pure rồi nó sai ăn mix mà mày thắng tiếc thì mày từ sao mày không thấy nên nhiều ram lùng thì hay để số đi nào đây financial ko chen dui chen lan ko pai na ka chia gai mai on thei dui the lum mi de mu thau kum ren ra mi tin na wana the lum si mi kum dau su kum lum ma kum lum kum paper ko ma puan liu liu ta aba mi tong lum de lum na te bijai ta pui bam sini jisu krista hai atong rik bam kai pau de jisu krista thai lo mai da jisu krista cross ko ren rang kheng na ka zai kai na thai lo kan mi de atan je creating in the need to my tuang ram lum mai kan ling sik cho mày thăng tiếc thì mày ram lum ni bisa ai tu to mày sai mày dong bible ko ai sa mày ram lum do nang tuang ram lum de sincere su kan thai pure su kan thai thăng tiếc thì nang lum kan tu te you will be a godly mother in this judgment nang hai de su kan thai nang hai ra chap tat me puya khat su nang pa ye tu mi dong ma kum bi kan nang rena nang ram lum de tak thì nang lum lo bi kan mày dong impacts thì bay nó đai nó bật đi thay thay mới thay rồi đấy mình có thay xong nó cái này mình có iron là salon thì number 2 cái này mình có salon đi mình hay cái lại nó ta nó mình không đi họ đúng mầm sini ra chập tân mình quỳ câu suna đúng khâu tùy tên gen mày quỳ quay tùy suni là cho honors God's words and train your children in it ra buông là ta chắc hoang suni là thay đi ra buông là ta chắc hoang suni là thay and train your children in it ra buông là chắc hoang suni là đi you have to train your children ram lat ko te nang na nun the train su thau ni na dai salo thai chapter 3 verse 14 kanai 15 na ma salo second Timothy kalang ko thum ko ka thak ru na padai ani ru na pu te ni bible ni te ma salo dare me te ma pa pa lo ni tiki nang thu nang khau din lo kan mai khani nang tip na lum kan mai chuk mai te sin tip ba mo nang ta thau ri cham lu tu cho tu mai nang tha ye khani Krista jisu khau lum mai pan rui ring bom khau zai lo ni mai ning ting nang khau ti lo mai than mai direct tai nang allow khau ri thai hey tu mai nang thai ye tu por nang sau đó mai em tu chao
มาใส่ปุยสมัยนี่อยู่ไว้กันไล่นะแต่น้ำบ่มีตรงกันนี้เขากันไล่นะบ่มีตรงอินบานของลุงมัมสิเราจับแต่ไม่ปุยก็สุขเขาด้วย you have to honor God's word นั่งให้ระวังตรงนั้นแกงระวังลัดที่สักห่วงสุนิพิจารณ์ให้ระวังลัดสักห่วงสุนินารีวิวมาให้ you have to train your children in it ระวังลัดที่นั่งหน้าที่ให้เทรนสุดท้ายนิพิจารณ์ให้มาสอนติโมธีไปให้ทุกสิ่งลอยดีทำไมจิวส์ไปขัดจุนลุงมองไปกันทุกสิ่งก็ไม่ให้ระวังลัดไปนะครับสักห่วงสุดเลยระวัง all the statement that ไม่ท้ายจุยนะท้ายท้ายกัน Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7 for the new pakai bukan tuisu tu the Moses ring tuisu la botu teach your children your faith every day tu nak masal nang na nun ti hai nang ring lum na ba me ti hai nang na nun ko ting me pum din lo bam ni na re tu na Moses ring Deuteronomy chapter 6 ko de salo me la de doi di he pi ko nai tu masal Allah ring Timothy hai kalau na ring Timothy ko Jesus Christ hai mi hai the Bible all the seven ring points me straight to the Jesus Jesus Christ point sudah we ani Old Testament jauh ya Timothy kau Timothy allow rena loidi kanai unika rena kapui kanai kapai rena Timothy ti abung lai Bible he ko mai tong ne rawang he mi ye rawang rena damlo mi tong ne kapum mati he damlo mi rawang na ye ani uta damlo mi pu he mi he the tu mai te Old Testament ko wai ti Timothy ko ti chui na dilau thai kong ti mai tu Timothy he allow na rena than mai le reng the allow rena thai chui na thai thong na the ma thai chui na thai ra ko Paul the ministry Paul the preaching to the one again ko mai Old Testament thai chui na thai na bam ti Paul the Jesus Christ ta cham din wa na again he accepted Jesus Christ ta the Timothy ma lam ban to mi he tu bui pa na chaw ka pai loi di ka nai ka pui uni ka ro na ra chap ta mai pui su la na ra bo la ta chakwang su la na chakwang sumai tu na sap ka ra bo la ta piu lo la na teach your children your faith every day Moses rena Deuteronomy ko salo me na ti kapai ani pu piu ban nai piu na allow rena Timothy ti din chui na dilo me pan ko asai Timothy Ephesus ko pastors ma ban ngai ni ma thai the hai de ko moi na sai jen ma appointment ni wai ni same thing you can do not so no teaching and training to me tina bai mai teaching to me to just allow no thing hai na no thing Bible like in the dinner yes that is better mi tani ga ye mi de suna bam ni mi sa the appointment ra chap ta me pui ko suna lungam kho tu khani train suni bizai nang na rona su mai de nang ka haw ai thai nang na rona su mai te nang ka haw mai nai mi de nang rona su len ba ni ko ngai tu you have to train nang he de cha da lo ni to ngai tu na na nang ko mi wai de ta lian lo lian ko nang na no ne allow ko rena mi de haw thaw ai tu thai dai ba tu Bible rena sa ko allow rena allow te ko mai rena thiam bigan rena ka tani mi se te dilok dio ko mi de da thaw ko mi ho tre nam be te block hey to ba ko sa ma jen mai apui smai na ne ko wai nai ka lai na tan mam mi dong kan di kho lung mam sini ra chap tan mi pui su wai tu ra chap tan mi pui ko su kho tu te rai yang mi ko tu bi su ne na chau tu ti be a woman of sincere faith nang rena lung mi ka ling meram lung ni na dei tu ka kum ka gan kon emotional sunday chai na lung mai ram mai thai gai mi gan kho na lung mai te ra mai si mi gan kho lum ha rum ran hai gai mi gan ni lum si gai mi gan ni lum ren ra mi gan ni lum nei la mi gan ni lum kagan ka chui na ko rago ta lum me de kalling me ram lum pure su kan ni to than me ram lum ni to ngai tu to your faith must be pure now na lum me de than thang me kalling me ram lum ka ngai nai thai ka nai ko ne to bi chong honor God's word rago la ti cha khwang su na pure la na train your children nam na nun ta rago la ko train su to ni bi sa thai to quiz me boy pai na ka tan jin ni me tan jing ta bu pai na ka ko swan ngan pai na the ko mam kon nang na nun ri na su kan mi de nang ka haw wi thai nang na nun ri ta nang na nun ri ta mi thia tan pat mi de ka haw mi de nang ri na ko ta ne ro dum na ka man s ba me ni ma ta ne ni pai na ri lo wa law bam sa kana ka pui ri na dum num kana kum su ba ka man s na su ne disciples making pui wai ni pai na ka so pe ta na na no na haw mi de rakai ta ni me ngan hong na pon than chiao te pu loi la na tan loi la na no de rakai ta khau de na ren duang ta na no na ka haw mai na ka haw mai boi de na no ta lo na gai mi de ta lo kan na wai mi de allow for na haw thau pe dai thau pe be hey tu da ma sa ni Bible that is long
jen mai apui smai na ne wai na ro so yang mai na ti law me so an yo tho ma ra chap tak me pui kha su akai ro mai pui wai na ra da thai me pui ra wong da pik me pui ra wong la da chhuang su me pui kana na da trend su su me pui lung me ko sing me pui sna lo mang mai ka ni tho ma ra wong na su yang mai na ti law pon thai sai woman de pui smai na ne wai na kham sai me dong dan pon thai ma salom thai ka bo ro wong na su yang mai na ti law me